Sanibona guys, uphathi Thukeke lo baqale bangena ke laba besangena ukuqala ke inqeba amasonto yokuqala cause ukudla kwakukuningi yabo sasongena kabili baqale bafaka kokuqala and then babuya kokwesibili sebezongilanda ke nami sengikhona la ngangingekho. So part 1 lo bangena yababona bayangena and then baphuma sebezolanda mina base kunobhaskidi sekukhona umakoti bathiwa umakoti akami phambili uba sesixukwini phakathi nendawo kumele aqhamuke sevela nje izulu kayifani ningangibuza ukuthi why. So ke ngangiphakathi nendawo emva kwabhaskidi lapha ngikhona and then masingena ke hayi baphosa usweet ke uyabona ke nawe nabezoyicoshela usweet yabo mama sebegqoka amaphinifa abo lawa ayikade sibaqomisa ngawo lawa kade ngiqoma ngawo sebebahle sebenala amatshalo lawa bambeswa yimi nebizo hayi ngafika ngangena nengubo zesibili ngashiya nobhaskidi bomama yawo base bengihaga ke lawo mabami guys ngiyangibuza why nginomama babili kodwa kusala yena ubaba uzala wami akekho sesithenjini kodwa nginomama babili. Okay, and then last saseshuthi ithombe ngingumama ezala wami Nkosi yami naba ke nobhaskidi babo komabami uyayibonela ke nawe ke nokudla kwabo sebehappy hayi la kwasukuyi wonderful day ke sesigwaba ke nabangani bami oma bami abantu bonke bengifike nabo kwasekumnandi nje yabo sasesihlangene sonke sesiwumndeni odwa newele lami lapha uNtoko yabo hawu kwakumnandi kwasekuyi wonderful day nje la sesiqedile yonke into ebesesizoyenza kwasekushoda ukuthi siyofaka endlini ke kuqala indaba yokusina ke kuyapho kudliwe kuphuza niyalibona ukuthi iphinifa lamameza lawa engimenzele lona niyalibona akakuthungwanga yimina ngisho ukuthi engimenzele lona bakuthungwe yimina ngisho ukuthi engimgifte ngalo guys wonke laba phinifa bagqokile ke ayifike nathi namatshalo abatshalo bawathola kudala ke kodwa nje umembeso wami wonke lwabaqhokile kwawo izincane ngishayela ihlobo hayi sasigwaba kuphela kwakungemnandi cha kwakumnandi nje la ekhaya bayakwazi ukwenza nje ukuthi kube mnandi othi ngizwise kancane. Lana ke nje kwakuyivideo angathi kwakumele bese kuqaleni la sebeveza ke nje izipho zonke kabe bekade beyithulile ngazi ubani kwasho ukuthi le video but yizo ke lezi hayi base bengilandile ke la sekuthiwa ngiyongena ground ke cela nizwe njalo. Lana ngathi ngiyibonela idombolo lamba kithi usikonwami hayi and then kwaqhubeka kwabamnandi bafethu kwezangakithi intombi ayizange representa shintshela us down zangumela lezi ngane lezi hayi nangokulungiseza izinto namahloni bukanangebalekise ngapayenzani ngoba bafethu hayi ke guys kwathiwa kasabe siyongena ka round ke bas welcome utshwala ukudla yabo yonke into yabamoja ke awu nami usikoni wami wathi nje ngizokulethela wangiguqela bathi hawu mayisikoni wangiguqela baqethi sengilethela ukudla shame hayi nangempela ke this was the food awu yaqala ke ingoma ke guys angisafuna ukukhuluma lana kusibareni wayeselihlabisa guys.